Hello perang sakandi konum chaksua simple til polmola chinelonar perang dalni tarik de 22 4 month 2026 mo de dalna ba anga angni polmola ni kita na simana salantin onatinga aro dalba raba je mangan na siman dalni polmola ko khalnas kachim khalna kita managen mo de dalni isaprang ko natnas khang mijalni result ko banggijani platna mijalo de first to beta khalana Mijalo de first to double fold khalamo pial number khala second ode beta khalana second ode 91 khalamo yan house repeat second ode khalaya mani salara 95 khalamo mijal de na simana 91 mijalo anga na simana second oba one ending de na men success ngi mana first ode na simana pial number lo anga double follow na mo double follow na yan na simana nga mangbonga select kayo na pial number mijal de khaljok mo jibong bo je mangan na simang pial number ra wa mangsa matnai gen je mangan pial number ra ja wa mangde manjawa mo phangna nanga na simangna angni formula ni ko pial number dingthang dakitharia aro direct number hit number de dingthang mo direct number hit number ode na simana pial number ko anga ranap skaja yan pial number ko de na simana salanti mungbonga select kayo na je mangan na simang pial number khatnaska khalaibo ni mung na simana aganat rongamo de gatalba manderang angni video ko namna kenchimo ode angni channel ko ba subscribe khai dona phachina sakanti kon molmolamo mijal ode na simana yan pial number khala niyo na simana 100% success ongamo double fold mijalni video ko na simang ni play check khai ni bomo de daode dalni isaponga na simana house doni aba chingyo natna dalna banga house ko na simana thariba ha je mangan house ko khalnaska na simang khalna gata managen mo dalni house de dalni house to de anga na simana eat ko mana ne eat ko mana 9 ko mana eat 9 ending de beta ko mana na 5 0 de dalni bako je mangan na simang house ra na ko de angni formula ni ko je mangan angni formula ko ra naska na simara ini na ko de anga eat ko mana ne aro 9 ko mana ya manggani ko na simang khalin ni na gata mangen yan ending de na simang na 5 mung 0 ko mana mo je mangan na simang angni formula oni ko khalnaska khalna gata mangen anga na simana phangnan angni formula oni ko natronga je mangan khalnaska khalai bujok mo daude house ending oni ko thari khalode mungchigini gutti ongkhat kens khangpa na simang yuni ko 98 daki khalbo 0550 9559 0880 8558 0990 mo na simana yano mungchigini gutti ongkhata je mangan house ending oni ko gutti thari khalnaska chim na simang thari khalna gata ba managen mo yan na simana je mangan na simang house ending oni ko gutti thari khalna sapcha chim anga na simana yan gutti thari ata ha je mangan na simang thari khalaibo house to ni ko ba yan na simana house ending oni ko mungbre ko thari ode gutti thari ode na simana mungchigini gutti ongkhat ken mo de apsan dake anga mijalo ba na simana pial number ko nata dalba anga na simana pial number khalgijar utani gaman haida salgini joljol ba basawbari khalaya je mangan na simang pial number khalnas ko de khalna gata mangen mo de dalni pial number ko anga na simana mangbonga select khai raba mo double 5
double 5 double 8 double 9 double 9 double 0 double 6 yako na sima rai ni nagta mana gen ne je mangan ra nas kachem rai ni nagta man gen je mangan ra nas kcha na sima ni kusimo daude anga na sima na dal ni gisepode ya double 6 ko natinga je mangan na sima ra na kusyong ode rai ni bo aro ya double 8 ko natinga je mangan pial number ko khalnas kachem khalna gata mana gen de daude anga na simana direct number ko natna je mangan direct number ko khalnas ka khalna gata man gen mo dalni direct number ode je mangan direct number khalnas ka chem na simang khalna gata man gen anga 6 sauso ni ko select khai rabane ya 62 64 68 63 69 ya khore na smara ini nakta man gen ne rperang ya kho na sima ya 64 ko ultai khaleni aro ya 63 ko khaleni mo ya mangani ko na simana angni formula ni geta direct number ni ko natinga daude je manga na simang hit number ko khalnas ka chem anga hit number ko de na simana bon khamyo natken mo dalni hit number ode 58 52 59 53 57 57 ya ko na simara ini nakta mana gen rperang yoni khode anga ya 52 ko na simana natinga 52 on double ong jokmo jibong bo anga na simana 59 ni sa ong achmo ya de 59 song gen rperang yoni khode na simana ya 59 ko natinga ya 52 ko natinga ne je mangan khanas kachem khalini bo de apsan na ke anga na simana jumang khoba aga na tini namo bija thamo angni jumang nakaba de dao sengmo mangmang nakamo sengjok sengmo thusiu mangmang naka ramara ya naki ramara main road rama daude yano saksa mandi miya sakho pickup puara sakatham mandiara ga mo pickup puara sakatham mandiara ga daude ya pickup o gagapa mandirangara mayakana ya 0 ya pickup o gagapa mandirangara ya saksa mandi ko salphakinga mo ina mi chikmara na men srkatinga ya gari de ya miya sakho salphak jok ni mo daude driver di nipul gija salbai jokmo yanda kini kana simara ini nakta mangen jumang khurana kode mani salbanga na simana machu manggeni sigaman mandena dokakho agan pakho
mani salsa double fold target kha achmo mijalo khaljok yan phi jumang kho basa ko bade salsa pau khala basa ko bade nasimara nagta mangen yan pick up te nasimana fold 5 irigen pick up te fold 5 irigen mandi de nasimana 6 aro mandi sakatham de nasimana pick up o sakatham gaba bade 43 34 dakki khalini nagta mangen aro 64 46 taki bongen mo ya mandi ko salpaka bade pick up te polongen mandi de 6 nasman nakira nakta mangen aro surok te 7 no aigen 74 47 taki bara nakta mangen nasmana isapni geta de 46 songen mo ya mandi ko salpaka bade 46 songna badong ang ni jumang ni geta de khalgen ma khaljaman de banga nasmana jumang ko de rong thale nika ko agana tinga cemangan jumang khura naska raini nagta managen mo de dalni video de rangsa ni subasakantikon mathela